hatupendezi na hali ya dunia hii. Ndani yetu kuna kia kweli, tunatamani ulimwengu mpya uliotukuka kwa haki na amani. Kila mahali kuna machafuko, viongozi wamepoteza dira, wanadamu wamechanganyikiwa, wote wanalia kwa tumaini jipya. Ingawa tunatuma roketi angani na treni na meli usafiri mbali, kila mlima mwanadamu amepanda, lakini ulimwengu mpya hajawahi kuona. Kama tunataka ulimwengu mpya, lazima tuwe watu wapya, na kama tunataka watu wapya, lazima tuwe na maisha mapya, na kama tunataka maisha mapya, lazima tuwe na roho mpya, na tukitaka roho mpya, lazima tumwende Yesu Kristo. Vijana wanajaribu kila njia, lakini bado wanapotea, wakilitafuta jambo la kweli, lakini ulimwengu mpya wauoni. Mzee anaketi ng'amboni mwa bahari, anatafuta maana ya maisha, lakini bado hajapata, na roho yake iliyo mpya wa kweli. Anatamani ulimwengu mpya, lakini hatuwezi kupata kwa juhudi zetu. Yesu aliahidi ulimwengu wake mwenyewe, na natuvuta tujiunge naye. Sasa umeelewa kwa nini wanadamu hushindwa kila walipojaribu kujenga upya kwa mikono yao. Yesu alijua, na ndio maana alikuja kubeba msalaba wa dhambi na aibu, kutuletea ulimwengu mpya. Ingawa serikali hubadilika mara kwa mara, dunia hubakia ile ile. Kwa nini tusitambue ukweli